Chanchin thangla khom amasana thupite Manipur Legislative Assembly to Kisaya Munchom constituency pa duty dinga order pot nunga employee ni palite chuma suspend ball alahitai Kitelpina to Kisaya hi chi sokchi to security personnel te chunga kibulu na dinga IED plan ball ding kising sa PLA te cadre khatto mi panile IED khatto ki gomin Imphal West District Police Commando team inuman VaHui TV VaIPHEI News and Tutezo sining doi kim insi bai ko humbuk hi chanchin akim zone ala en khom hitiu Tuchum Kitelpina Manipur Legislative Assembly ahin munchom constituency pat duty dinga order pot nunga employee mi pali te chunga pat absentee voter te ballot paper pik na chunga phalna pik lobe philo in suspend ball ala hitai Zi hito kito na Imphal West District Electoral Officer TH Kiran Kumar in suspend abol na order apot saktai Suspend bola employee te of Manipur University engineering cell attendant hizing Yumlembam Shyam Kumar Gram Sevak training LDC hizing Muhammad Sirajuddin MU Department of Sports assistant hizing Konsam Subhas Chandra Chule State Academy of Training Pion hizing H Nabukumar hiu Suspend bola employee te hi Election Commission of India te nuya deputation Commission Supervision Control nuya sem tu hi Zi kachun amaw achi mopok na abolo zi kun Representation of People Act 1951 Section 20B noya suspend ball hiutin again hi ahungtung pai tading Kitelpina to Kisaya hin chi sukchi to security personnel te chunga kibulu na dinga IED plan ball ding kising sa PLA te cadre khatto mi panile IED khatto ki gom in Imphal West District Police Commando team in Amanui Operation to Kisaya Police apat thu hit dan in election to Kisaya VVIP te chi sukchi to Kisaya security te lampi check a ball now security personnel te IED plan bola bulu dinga kising sa hi ti thu ki he zi ka Imphal kampu pi ki kala zani in security personnel ten a hol pantaw hi nita lamda li le minute som tom vel in Lekin thabi kho apat RPF PLA te cadre Maibam Dhanachandra alias Foreign alias Mocha Meite kumsom ni lekit apat apamin M Mangita le pham chule chu uyumpok maning le kai apat kimando kahi Police in thodot na nei na ochun kumsang ni legit kuma self style Major Robertson Noi organization in Alapang in kumsang ni legit kum in Eastern Nagate Muna Basic Military Training Bolzo nungin Army number 3189 hi api ko hi ama hi tutu ahin Demolition Department self style Major Kiran Noi self style Second Lieutenant post to jinglai le hi Dhanachandra kiti khadapat thu ki don dan in Kampupi district sunga phya pon kho apat ramai da phya amos kumsomli le thum hi zani zandak dak nga le minute somi tom velin alaman ui Tukum January tha khan Senapati apat NSCN ke self style Finance Secretary Shipu Paumei chule midang mi ramai da phiate ina hung in IED poimo huna matheiding in alapi hi IED le detonator khatto ramai da phya ina alamando ko hi ramai in again do da na chun IED plan hi Imphal kampu pi ki kal dinga plan ki bol hi tin again hi Mata panite chunga dan to kito kago na peding in Sekmai police station khuta apelu to ahi tin thu don nahi khantona na sep to Kisaya Manipura lampi le kisim te ho hi akin thelama zo thing ding ahi tai tin Road Transport and Highway Union Minister Nitin Gadkari again hi Zethu hi tu chung Kitelpina to Kisaya Tingnopal AC BJP ading dikisa let pau haukipin one day political convention mat nahuna Nitin Gadkari na taglatahi more border town galngam len toll ground zani huna mat nawa Union Minister Nitin Gadkari inagena BJP kiti hi khenchom neilo mizo se ki bangtaka chi khomsak party hi Constituency apat ding di let pau haukipin again dung zui in constituency sunga hin intervillage road sim na dinga na sep hi akin thailama ki bol dinga hi tutu amore Imphal lampi ki sim jinglai hi mitamu in lungdama umma ma hi
lampi ki sim zo phat le inauguration ball kit na dingin more alut kit ding a hi chule iki nei pi asama ki ball zing multi nation logistics park khat gol le more ahin de sim ding ina umtai NHDCL official ten more town area khen khat le sim dingin ahung het sak taw chule constituency apat ading dikisa let pau hau kip hi mi pi te thasanga ahi zi ka support chi dingin Nitin Gadkari ni gen be hi kitel pina ahin mi pi ten sum le pai la ka mi kitel ting sek hi sep le bol lama khonunga bangola hindi hiudi hi lungel nei hi tiu in NPP Manipur working president le hizing MLA L Jayanta Kumar mi pi te kinga in mi pi te king in atak lang hi zithu hi zani NPP Moirang block in agongal Moirang Asia NPP ding di thongam shanti ding di to kisai a kwakta municipal chule gram panchayat te hunamat nawa again a hi kwakta public ground na hunamat nawa chun mi pi hung khom te la ka chun MLA Jayanta Kumar in again na mi pi ten I vote pi diu hi igama sem tu ding le apoi mo te ho en kai thei ding le sim pha thei ding te pi hi ngai tu ding in poi mo hi I vote hi diu hi khonung a icha itu te ding ting hu a hi tin again na Zihun imat naw hin nulam te atamzo zikin constituency apat NPP ading di thongam shanti hito sotin zona chansak hitiutin MLA Jayanta Kumari ni gen behi BJP ki manifesto de BJP wakhalo na kay dogo gino atop dharma sinjemoni yochin ningi se kay dogo gino atop community macha sinjemoni yochin ningi se kay dogo gino pili mo bharke samvidhan da yawri ko bharat samvidhan te kay do hai degedi ain mayam sigi hor khone ain mayam ke hor khomodi go the constitution of India na hai di mai ko se machine yawri ba secularism se sigi wahan dok se sigi ona tayla ko si thugai ra in total violation of this particular time secularism machine kamal be BJP ne khali se kari no se na BJP center of the state of Pali be BJP ne khali se kai ai dar de yang dong ngai be kin ngai wo ko ko community macam sinjemoni yoshin ba dharma macam sinjemoni yoshin ba mi le de ba election thugai ba ama se mi chane bi ne ukti mai thugai ba na se na se wakan kan mi amoi na tawai da mathli ko ne Chule NPP ading di kisati shanti in agena tuchung kitel pina ahin NPP in sitam zo in gol zona changin sarkar ki sim ding ahi mi pite thasika ding ka hi zikin mi pite a ding in na sep ki tup tak sem ding in shanti in again bekit hi election sigi mangoi na Manipur ki bapak pudi mata apoi ki Manipur ki hotel jo orero chi dinisa oigini ba endilena wanandra any Manipur ki any constituency ba wanga ko ai hulaga ai se hule na pati BJP ki po khodi na jela jela kande wa ai ko hulaga thamni Tuchunga umding Manipur Legislative Kitel Pina ahin Model Code of Conduct MCC in Banga Building Sangle Zasagi le songu lenga poster sang le zagup le songi lenga chule banner sang thum le zani le som lenga te chu lakdo hitai tin Imphal West District MCC Nadal Officer P Shanti Kumar in again he Zithu to kisaya Shanti Kumar in again MCC in public property in Kitel Pina to kisaya defacement alabol so agoma sang thum le zakhat le som le nga hi tuting ahin kila dok zo hi chule private property apat kila dok hi agoma zani le som le ni hi candidate 10 pangpum in amau agent chule workers 10 MCC te guideline hi alo thelo a zuidinga tuchung kitel pina ahin free and fair election hi theina dingin pangkhom hi tiu zina ahin mi pi ten le mopuk na lin tak ine uitin Shanti Kumar in appeal bol hi alat sita tarik somle li ni a lilong oil pump kinga zothu a kitel pina to kisaya kinak ki boina hiti kha lilong ACI MLA Y Antas Khanin zillai tele mi pi bangzat hem khat chunga criminal proceeding chi thajing hi Manipur State Minority Youth Development Organization MSMYDO in condemn akibol hi zini ahin MLA Antas Khan chule ama supporter le personal security ten metal round bangzat hem kapin mi pi te lauthon sakle
gig na kiti hi social media viral zika mizo si hit khada hitai lilong asia mi anga vai hom tu ding nidanga speaker Dr. Maniruddin Sheikh chapa Majibur Rahman Sheikh chu MLA Antak Khan in criminal case abol khum hi lilong mi pite hi olola sukman thai ding a hi ti et sakna abola hi tin again hi zithu ahin lampi achi gari chule inle dukana vanlethil amang umte hi MLA chule ama worker ten lilong mi pite chunga musit na ki bol hi banghem tia Majibur Rahman chunga criminal case ki bol he alak do lo le MSMYDO in constituency a mi pite ki gom in MLA pa hi boycott ki bol khum ding hi tin MSMYDO in hong hit sak hi Chandil Assembly Constituency a Western Valley area a Unopat village a NPF worker dead tusung ki telpina to ki saya NPF a vote pick chi ding again hi chule in ina lutin suklau thong na le amuna boina asim uitin BJP a worker dead thudik lo again uitin NPF Chandel division a president langhu start sanin again hi zi hito kiton in zani Chandela party te office a media te kinga langhu start sanin again NPF intuzung ki telpina hin free and fair election hi theina dinga ECI te guideline hi na sataka ki zuya hi tuhun lai taka BJP in a khut power choi in z constituency le adang dang te kinga thuneina suklat na in theldik lo false propaganda bangjat hembolin NPF te sukmin si dingu a hiu z hope sunga unopat te chungchang thu to akibat na bangma lo NPF te hi mizo si maya diklo taka koidinga ago to hi bangsit tak thila hi tin lang hu start sanin again bekit incident asi tang Tramapan February 2022 Saturday the thoki bani asigi matang da koi NPF na kutin jinba hauhan ba violence so han ba kariya mata laite NPF Chandil is very clear and aware of ECI mode of conduct akwai na campaign kamhan dawuni flag kamhan thet kani law and ma procedure matong ina ngasi pawag guidelines matong ina chatharaga laibani ECI makada Aduna, we have no problems in our conducts in the process of our campaign. Zani huna thula khom tu te taki mu khom na wa chun Chandela NPF a chief agent Tungsim Willingson in again BJP in NPF la party ading di te kinga zigola minsi na ding bol hi kitsun a bol te chunga defamation suit ki bol ding hi chule ni bangjat hem masanga BJP in agongal suknu Kakching district commando 10 unopat muna mona nei ke lo nu mei pol ki chu khom te kinga tear gas cell chule Meithal round bangjat hem alakap khumuchu nasatakin condemn ka bol hitin Willingson in again be hi alachi ta tarik somle ko near Western Valley unopat khu a thiltung jowang sit tak hi zigol thiltung hi bol ki taloding in atsuma president Paumin Thang Luphengin akisai pitu te king in a het sakhi zithu hi atsum ki esole ansam te ki gom team 10 amuna inquiry bol nunga again wa hi zi chungchang hin atsum president in again zigol thil doi lo tak tunni akhan Manipur Police Commando team khat zan in zi kho achun avalu tu hi ahin la zi kho mi pi nuten zan sot nunga midang le kham thei thil bolte lu sak loading hi ti a ala kha kon ala phal lo wa hi ahin la hit man lo kalin commando 10 meithal kapin blank fire ala bol wa hi zi gol thil tun zi ka khomi pi te lau thong kom in au mo hi election hun zi gol thil hi tun sak ta loading le mi pi ten amau doi chet vote api theina dingun api la bol hi so le zi chungchang ahin le ansam president Peter Monsang in le again Western Valley kho a kicham taka kho ahin nu te chunga khut ki tha hi na satakin condemn ka bol hi amau le zi kho kicham taka te kinga ki heto a ki ho thei tak le kicham taka lut theiding a hi zigol thil tung hi kit lo na ding in le chamna thei na dinga ECI le Manipur vai hom tu ten en sui ding in again be hi. Without considering such things which happened on this night is really shocking for the organization also, and we humbly urge the government that this should not happen once again, and we also want the tribals and these elections to be conducted very peacefully instead of
creating a problem instead of disturbing each other because of some internal political issue. Assam Rifle Headquarter 9 Sector at Kainanoi, 16 Assam Rifles in Agongal, free medical and dental camp kat tuni in Yaripog, Leirong Thil Munin Anei. Z camp achun Leirong Thil le Munsom Somapat in, Mipi Zachung Lam Tekinga Damdoi le Athonin a homo hi. Z bep to hilaw in, Z camp Mipi Hung Te to 16 Assam Rifle CO Aditya in Hoitaksa, Mipi Hung Homde and Suyin, to let Mipi Te to interaction program kat le amat piyahi. Interaction program achun Assam Rifle let Mipi Te Kikal in Tilpa ball hom hitiu in tutua idin munu hile kisam taka umdingin le gel hom hitiu. Ko to bang samna doi lo zi ka thil si ball umahi chun Assam Rifle CO in Mipi ten thu hung het sak dingin again be hi. Tuchong kitel pina umding somlani beichan na Manipur State Assembly a Bishnupur District adinga notice ki ball essential services somle khata absentee voter 10 AVES mangchan postal ballot a vote pick thaidinga hunlem chang chu zani ke patin pick do ahitai nithum sungchi thading ahin ama sa pending in mi gukin 27/11 Moirang Part 1A Konjing Junior High School Moiranga apiu hi mi khatin 28/21 Ithai B Wangwu Laikhong Government Aided Lower Primary School in le apiu hi BJP le RSS Manipura ahong lut uhi thilwang sil takahi Manipur mi te kilet sak thei pi ahi poi ke ka hi le zigama culture house tak le thingtang le phai chama kitimat na hoi tak hi suhat ding ahung ka hi tin Rahul Gandhi na gen hi Zithu hi ahung tung pai ding somlani veitin na General Assembly election to kisaya ahung kal so na Imphal hapta kangjei bung muna again hi State mun choma constituency ke pat Congress party support ho hung khom in supporter ho hung khom in hun mata hi zi hun ki mat na hin Rahul Gandhi hi tin again hi India hi Union of State kiti hi BJP in pom nom puna state zo se hin ama culture le chon dan chom anei chi hi zi ka hin India a mizo se hi right ki bang nei hiu ahin la BJP mit mu hin chu one language one ideology ti hi chi pi dinga go to hi Rahul Gandhi in hitin again be hi Prime Minister Narendra Modi in alapon do kum khata mi crore ni sepna pi ding chule ama bank account na cheng lak nga ki khum ding a hi ti pathugen te bangati Manipura supiting nai lawa hi em lowball mi te muding dol mansak la GST in asukhak mi tam tak te ading bangati Prime Minister in thibeka umahem zi ahin tunung le thilpha tungpona igam hi Baba Ramdev loi gol bepin mi bep ading thil ki bol hi BJP inumate ading in ki kopi male muthei a bol dok hi Congress hi khwairambam ima ke thil gol tam taka ala bol dok hi Congress in vai hom na hung tukit le igam mahin khanto na tam tak hun tot kit ding a hi irrigation ki hun sim phantin horticulture lam ale thil tam tak ki pollute ding a hi food park le food processing unit te ki sim phantin horticulture in igama sumkol veite na sataka suha ding a hi So when the BJP comes to Manipur and the RSS comes to Manipur, they come not with respect, not with understanding. They come with a sense of superiority. When I come here, I don't come with a sense of superiority. I come with humility. I come with humility because I understand that you have a lot to give. I come with humility because I know that there is a lot I can learn from the diverse tribes, from the valley, from the hills, from everybody here. There is something I can learn from your history, from your culture, from your language, from the way you treat your women. There's something that I can learn and I can take back with me when I go home. That's not the idea that the Prime Minister comes with. Prime Minister comes with the idea that he has a superior vision, he has a superior language, and he has the right to define India. So let me pite ki mukhom na hunachun Chief Minister Louis Okram Ibobi again Prime Minister Pangin State ahin BJP ten State adingin bangpoi mole thil thak
puk lut a umem Congress Party lubok ten state a hin Kangla Manipur hi mi pi te king in ala pedoko hi Manipur University chule RIMS hi center noya umdingin ei lak koi pi ko ahi la BJP gam vai home to 10 bangzi ka jenim chule DM University hi center in alatai ti a gendo ngamlo ahi UPA invite a home lai a state a hin connectivity lam ahin na satakin alangay khok naw in jiriba mapat Imphal jan railway lampi aki khot zop na dinga national project dinga na sep alapan ui project hi Prime Minister Narendra Modi in kumsang nila somni kumsunga zo thing dinga alapondo kha tu hin bang ting tung ahitam tuni tinga mi PTR dinga hunglut hi BJP te gola sumpi ka hunglut ahi poi Manipur ki sangdanglam doinazi ka Congress te hi thunei na pi lo thailo ahi ti lungyal anezi u ahi tin okram ibobi na gen pe kit hi Honorable Prime Minister's visit or Honorable National President J.P. Nadda's visit or Home Minister of India's visit, every participant in the meeting, they are paying minimum per participant from 200 to 500 rupees. Meeting yawi o hailal pa chani de na changa khawba piraga mi khomi haibase ai tajabani masi it may be here say it may be wrong aduga apoi laiba Rahul ji ki visit ta laiba mayam sing se mayam haibi hoba naya paisam ta pige lau haiga honorable MLA sing candidate sing na khomra noi sen na haibi hoba masini BJP ki shason hauki ba chahi manga se Manipur da laiba praja sing se apamba praja hatani paisa khara na heta paisa khara otlage heta yani paisa na vote laiba yani haiba sigumba mentality se now the time has come we should have to teach them a lesson Kitelpina a vote pik dan het lozi ka mi bangzat hemin hin na chanta tu hin chu BJP vai hom na hungtung ta zika louding bangma ta poitin Chief Minister NBD ni again hi Zithu hi tu chung somlani ve channa Kitelpina a moirang AC a BJP ading di Prithviraj flag hoisting na again hi Zihun ki matna CM NBD ni again Kitelpina zo phatle moirang AC hi khanto na lama kisang danglam ding le chamna constituency khat hi sak ding hi kumsang ni le somle sagi kuma March thamasanga moirang AC khato tu din mun in hi ala tepte ut zi hi gamwai hom na phaum zi ka ahi tin Chief Minister NBD ni again be hi yung da masak khang da bala da thong thugaira ne hande ki bulitre masibu sasan loe masi matamada layan yengai pesalik tadra aigi puro banana matamda aigi nushiro isa na matamda aigi ipa na matamda aigi ima na matamda hospital da tukaningai pesalik tadra ukomre da naraga tapang lerne mayam do masjid ma bharat ki prime minister Narendra Modi ji ki आयुष्मान भारत की रुपा लाख मंगा की कार्ड हमारे चीफ मिनिस्टर के हक्सेल की तेंगांगी रुपा लाख आने की कार्ड ना मया मुमोनोहन लेको सुंदर रसिबो यस लोग रबा हंदर की पेंडेमिक आइए शीघ्र वैसा की मकुटपाई भी आदाबा आइए शीघ्र वही पागी नायर सेवा तो वही आदाबा सोका वही आदाबा पन्ना वही आदाबा उन्ना वही आदाबा Minister na masigi laina sigi gravity COVID-19 की gravity जी खंग कांडा सही अन्य चुम्ना मियाँ पुनः मकसद है तो नौमा की स्कूल में साजा भी नहीं थी भाई माई भाई अहलमन मयाम इसे दिलाओ मयाम दुकान हम के हिंसे बा आउटडोर हम के हिंसे बसे मोई कहीं सारा नहीं मकुछ छोड़ना बसु याद है पॉट पीना बसु याद है Zi hi to kitona zi constituency BJP ading di Prithviraj in again moirang AC hi din mun ni mama khanto sakna dinga hung pot dok ka hi zi ka chun ka thei chana khanto na le mason na le chamna thei na dingin pan la ding ka hi ki sing sa ka hi zi ka chun tu chung Kitelpina hin free and fair election hi sak hi tiu tin Prithviraj in appeal ball hi
Zihu nahin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Union Minister Labour and Employment, Forest and Environment Bhupendra Yadav, Rajya Sabha a member Sana Jawbalai Shimba Chule BJP Apuitu Bangzat Hemilya Ubo hi India hi kum somsagi langa valving beng ahitak wangin khangthak na sepna neilo sang ahizi hi Congress te hungsot tak alawai hom nawa vision documents umlo chule mopu umlo ji ko ahi tin BJP Manipur Pradesh a shardai again hi Zithu hi BJP Andro Mandal in Agongal na zani in Narian Chingkhong ang tha Andro AC apat BJP ading di kisa thonaujam Shyam Kumarin in a minority vote te to one day interaction program khanamat nawa sharda in again hi Zihu na chun sharda in again Narendra Modi at kaina in BJP vai hom na in ahin khat le khat ki khen chom na umlo central government a scheme te na ting le khen chom umlo in mizo se king in atun sak thei hi tu chong ki telpina ahin banghem te BJP income akivai hom kit a hi chun BJP te manifesto apang scheme zo se cho na sepa soding a hi tin sharda in again be hi Sule Zihu na hinti Shyam Kumarin again Meitei Pangal ten BJP a vote pi hi Islam pathin ho na dodal a hiutia thu ki gen dalte hi haisan hitiu BJP kiti political party to Islam sakho to kimil lo na aum poi constituency a Muslim te adinga kala septe cho bolzom kit ding ka hitin Shyam Kumarin again hi avela to pite Manipur Legislative Assembly to kisaya munchom constituency apat duty ding a order pot nunga employee mi palite sunga suspend alapol Kitelpina to kisaya hi chi sukchi to security personnel te chunga kibulu na dinga IED plan bolding kising sa PLA te kader khatto mi panile IED khatto ki gomin Imphal West District Police Commando team in naman Tuni ading VaHui VaIPHEI news sancho hitai and to tezo sela lengon mangpha